Kaya biya ka rin making sadya ng Mayoroville makaluwag kang South Korea niyang milabas sa Paromingo, ing pamaninton obra para ka rin Fernandino at Fernandina. Agpang kasi kayang pamuntok ng syudad San Fernando, basta mandakal no rin memuklat ang negosyo kayang kabisera ng Pampanga, kailangan niya pa murin gusa ng lokal na kapanibalan bang makapag-generate na kalakapanintunan, kaya ni man o king alwang mangsa. Yang ega-naganang establishment kaya ni ring accommodate da rin Fernandinos still ela pa rin po magisan ding unemployed tamo. So naning gawa tamo, send them abroad. Base ka king inisyal pa may sabi na rekaluwag at yung official at employers king South Korea at yung 2 million won o 83,000 pesos ang minimum a posible maging sweldo rin Fernandino workers ka rin. Kaya na mo naman kanong inkarelang libreng accommodation at pamangan. Agpang kang kaluwag, palak yung matas inikumpara kang 50 to 60,000 pesos sa sweldo ring aliwang lalapit pa kareng agency. At bang lakwas pa nga iwasan ng cut pati illegal recruitment, yung LGU na kano mismo yung maglingon kay Paman Lacora ring Fernandino. Mag-announce niya man kano yung city government oras magiplansyado na nga ng ega na ganang detalye na yung programa. King Paman isplika na ng local chief executive, eya mo paralan yung Pama may obra bang masensula ring memalin, nunay makasawpya rin bang mabawas ang krimen. Ing aim na ning city ngeni, ing magisan la ring unemployed keti syudad San Fernando. Kasi po, patse magisan la po ring ala ng obra keni at medinan lang ang obra, ala ng magkasakit at ala ng maging krimen keti syudad San Fernando. Samantala at tanda ng mintaya muna man ikaluwag ng Estados Unidos inyang milabasa na bulan bang isulong at ipromote yung cultural products ni syudad. Magumpisa po yung banwang ini, itamo na in San Fernando na po, iyang mag-supply ka rin kaya karelang parol na binyata mo po ka rin kaya katamong lantern maker. So ngini, uli pong may additional lang obra, so makapag-generate lang employment. Balaos mo naman kayo yung coordination na ni LGU karang establishmento kay syudad, bang di nandong prioridad din tala pagobrang Fernandino at Fernandina. Ako, inki kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.